igitara mbere rero nukirwe antu manto jabwaje teretere kuthuka aja athukire nkuruki nuntu igitara tutona akiurwa EMP aurwa EMP mobaire tutona akiurwa outright openere ba methika renturi awa CS dai wakaba kumura outright kiraito na ara kugenya kurita ya CS ne tatarakanithia auga ndashindiro imuntu imbishop ndashindiro imutongeria imuntu omurungu ona muntu ate kumura ati dai antu bonde abekite amwe abera turueni ndi muntu akeja kono ko kweri meru ntikona yakato itabwega but chances ciawe kuonoka this time politically nuntu ba bringe ziria oragite politically oni mwa 2%. 2%. Chances cia kuonoka. Chances cia kuonoka mwa 2%. Okay. And in fact kona the most and doing ere karekete I plenary. Na ukeja itonete incidents ri karekete before. So kona ikiriwo plenary ituto na ikiriwo plenary atonoka. Plenary what happens I whipping of parties. Parties kai whipagwa. Na parties ivotaga kulingana na ora party kwenda. Na sometimes ku mtu ethera eke party Kenya Kwanza ikeja kuona majority Azimio inyaka ugai kaba mbuge ari nuntu itwamenyerie gupingana ti nuntu bora ku make sense lakini nuntu itwamenyerie gupingana mutura ngamupinga whether na kuga bwega kana ati kuga bwega so kethera at the end of the day kira gikandita maini kuono kwa weru uju ti manto jara thitangiri imirengo ya siasa na na ata mtu akugwa manto I feeling ya siasa ni yakandita maini rage kana na it is unfortunate to him to her 2% maybe is good for her. Ni bwega sana. Muthenya wa ro tugetera itore ya Senate. In case tugewe in case igatwike go happen. Governor uchokua county yetu ya Meru nuntu turiuga anything can happen. In case watwika agochokua county yetu ya Meru na atagukarika Meru. Nuntu mbere ma utina ngwatano gatiga yake na atongoria. Utina ngwatano gatiga yake na atongoria bae kuru utina ngwatano gatiga yake na atongoria bomwe bakanisa. What might happen? Yaongwe nyawono na Meru lekali ndakwira Meru in the first place to kiaredia governor impeach to never 59 MCAs ba Meru County na Meru County ni abati gwitani MCAs abati gwitani na bongo ngino timba pa mukuru kaidia budget ibo ba mukuru kaidia ngwicho ndiraga itanda ene ya Meru County no mwake pass through the county assembly na ndoka ya utaka mbele ma 59 MCAs yatinabo from the Meru County. That's one of the problems. Secondly, 10 MPs Canadians bati kugura ibomba bati kugura baitaka ila manto amairo atinabo the senator na women rep atinabo so oteko kedhaniru ni Buffalo ya tutambo kwa kiredia nuenka atinongi one thing which can happen kinagi akajocho kaginduka kimboka likana ginduka mumiru abati utaka kamiru ika kalambia ndio urera alikaili mwaka jojo adira tuthirite mwako mukimandwa ikwambili ndira betire bamuchokia kaili I'm telling you the truth ngugira ngavana itete ningugia utina mashinani kueja na ng'ombe kueja na madfoot kueja na miringiti kueja na chukari ngavana norilwe what does it mean to be a governor ngavana ati achitiki ngavana omiru atuire ndwene atuire ujaura campaign nere atombo uchirita campaign nere alitwaringa 2022 akija kudurwa ngavana adurirwa ngavana worirwa na ere ngavana atigo gitene kiri jaru ya ina wati gure airu jana atongere babangi one thing ukeja kwithirwa ugore ngavana utina time ya kwithirwa uri ubisi utuchwire ntobira bangi bagwita uchwa for example ndi taka waigure muchoro ngavana waigure wona gomba waka referral hospital indi ati advice muchoro ngavana atwakire no hospital aja and their friends na nuo kumutetera ukeja guza janaja na tuleta Machakos ni factory limwe kuzizo nao kile mwakurolo inale na Meru naku Meru no ira tukuejana no madfoot tukuejana no ng'ombe tukuejana ile itine hoteli nyambi kana kirimu for example ng'ombe to ira ikitu na sedi cheruiga ng'ombe ezinga tiro ningali 60 ng'ombe mu it is which is worth not more than 30,000 ikatumira more than ngirima kana jaza tuja fuel na allowances
na mbekire kyatumekire gwita gwikia ng'ombe imwe no gukuria kweli ri eu nandi no development ira tukuga ira no tukua miru ikathuka akeja uchoka kaire miru ungomburie kire gukaratia twithwa ti was ngurukia ura tukari no tubwai ngabana ni kwiriro kaire ngabana ati ariarecia thona umene wimenere ngabana ngugire itaita ngwe wimenere ati abali na ere ngabana miru kiugitikyo ngokiawe na ati enda kumenya because ngabana ezero coordinated antu ari ageta ezero kubanganiritwe je urauga jero akiuga ndebo akiuga no mwaka kugwe mutaratara jo thithitwe ra ngabana eze kuliunga kumenye kina keja giki akaheja na kina na akaheja na kina na nyawe ga kaego ruthara kwa ni MC uri ndikenda protocol kathingata na tongere babange bakethwa bare baige unya baba MC no kamenyura kaba kanya kenda baria lakini wewe ungejero ngabana etari wenka na hata mchemani yawa jutari wenka no MC no munene no kagura kintu keke ndekadhirio which is very wrong kamu yatiri kinyezro itukwale mantu jamu gavana kabati gweta ichokere na ntubara bamwa andibaita bara bawe bo baulira ngabana na letero andibaita tutije na ntubakari ni bazire bwa kanyo twabende to mititagitine miru mbokala bwega one thing which is there sineri era tukona mdene miru county ni sineri mo bari fani atu kana ngabana ntubanga bantu bairuka ngabana kauga we ali duwana wejo tuni mwekuru kila kankanu chekitukyu utukuru ngabana nyo tuni mwekuru uwona uni uro lingire ngabana utamulingire jontu ali mwekuru nateka wedi ati weto mulingire ontu mwekuru o mulingire te uga uje ngabana ikipabu uteko mulingire ontu mwekuru kana ore ko mulingire ontu mwekuru utie muntu baraba achinda na ngabana bachinda na bakreito na balinturi utiro de igwari nturi kiringo ne kana muchemo no yo uga bukalingira mwekuru kura ontu mwekuru ntigwa gitu yakiro ntigwa kireito aronga mete uga jontu ngabana miru mwekuru akalingiro kura there's nothing like that yiji ni sino diereti echiasa ile ereti unta kwira uningita kulinga kura nta I was ntari na ene doubt ati kawiri mwekuru no tiro na yiji kawira kanto murume no tiro na yiji kaja kuruanwe jontu mwekuru seno liekuwe mwekuru kuruanwe these people in politics itinariri we are fighting with the office of the governor office ya governor no to kuhuri atiri nikino tuite gwitirongugi urakubati gwitirongugi so it doesn't matter whether oro likwinto murume whether imwekuru kija kidinto murume oliku ageta na bibi kana na reini ukawire titenwe I'm telling you the truth kija waka impichwa no tuboe itukwata kuona ntuba miru bakiona matunde ya county ingi itukwata kuona ntuba miru bakienjoy devolution ya county ingi lakini ukeja miru ngabana watu unati devolution na nyate kati nyate kwenda kumenya nyate kwenda kwirwo ati kwenda kuri mbiongo devolution yedizagia gitukira inakyo igweta kuweja na mbuli okolea ni aina kyo na okolea ule timiteri gagini gitike kya okolea ikirete tedina muno ugete nyathara kanithi Dharakanithi gitikia okolea kinyoro likunya kaje ka uchwangabana na gitio kiriku okiukia okolea weje mdende miru gitikia kyangabana kumire kyo okolea ide dizagwa so ukaje kuba ngabana umire na auro na ngabana atatikira butanu to process irability atatika nirenyo atamiliza kairi nontuniki na kinyira kana no julirie matakwa ya weje denda ko uje bunatiganira ajo Uni ndikwira one thing which is there. Gitika women rep. Kibati kujukwa uragikali na ngabana natiga kulembera kigitika women rep na umenao natigire kaire meno otigirwe gitika women rep ngugicho ndiche gwita kwina na maturu na ekuru na ala disabu ngugicho gwita ukamata ntobira ukamata ngembi kwejanwa gitukira kibati otigirwe women rep no batigirwa gita ngugira and in one thing ilio tuina atongede baba ingi muno ndene miru county tutige kwero women tuina maza kome na chief justice kwe mtu alunga muka maza kome mwakoro aka chief justice ndene miru tuina na Margaret Kobia no tuina CS kwe mumiru alunga makana arwanwe yo tuimwekuru tuina kajuju uro kuma saidi cha tigania uro karukana Nairobi nale kakuru alunga muka te women amia kuru alunga muka atebu hiyo tu imwekuru tuina ba nominated MP ba miru
twina women rep kurwa baigwa kirwa na women rep Meru ai mwira ugo mwakuru tio magugi ikuonania ugo gintu kira gikuru wake te mwakuru kuru wanwe gintu kira gikuru wake ni kure mwita gwi ni elemete na ria gugi kalema kiyoke buri na wethi uri obicine no mwaketegere matujane kuthithiria ikyo gutuma mbuka one thing kirandirie kana ndi kau ukaite kau gara kuthira kau gutimwa kyo gutuma mbuka gintu kimwe kya twina kyo ndene Meru County ndirio kona antu bakara ndiguru baria administration kana wathani buma kiriantu na buma kiriantu mugaiti ugo keja kuthwa mutongerio karegana na tongeria bangi etimi acio ayu rwangu ingu bwega okana uti umba kwatha nyumba kana county ya Meru umiatha uma gwakunja biro urarotere otuko gutuike bio kaletera Meru County antu amuthura wadite na tongere bangi bamenyo kuthithia ngapa na wetu athanaga urarumire nyombo otuko ura bandicide na mukuru owe ni Meru County yathago bandicide na alwa rojo tukengangania bauraniro otuko au rojo pamina tikokeja wingwe ndero bandicide bakwandika bokire rukire iroto byao bikathira kiugo kiandika na tuko batikuza ukadi Meru County ibati kwenda even Meru mtuoze mutongerio uriku na batikuza akemenya bwega bwana Mbweri. Thank you very much bwana Mbweri. Bwana credible ntikumenya kulingana nago ntikuria gukakara wata maybe watuika governor gachoka gatureithiria maybe not by time watuika governor kaumagaruka what might happen? Okay, tiambongere kidogo tu au majority auga manto ja gavana ni mama na anto ya kore mama mbere mbeja kuona ni hata wakara ja kuma mbuge mtoro ambiririe manto ja gavana ni mama Impuru mheshimiwa Mpuru no owatire nto cia oite akauga gavana ni mama na riu auga gavana ni mama tukata iji mwekuru na nyala iya ko mwenga tena andika kwiri ali ni mente kumenya mama ore wera ko Mpuru ngabana ni mama no ore thai akakara garukira na ndwa twika Mpuru karonire ti mama kana me mwekuru okwerirwa no ente kwenda ko conceptualize mbuga na ndito tumetonye indo ene ngenda kana imwekuru no ndo baugo ngo bauga imwekuru be muringira kura ibaiji mwekuru atagaruka imwekuru mwanka thaiji but kwa manto ya maingi jara kuthithia jo tumachi ura wengwa buga oni kimindo ga kuimunta mgavana na ga kuimunta kimindo wengwa no to jo majority aguga ogo kauma na ngare aja njerera witete wiki ne ngombe abo gucinye ete njie thithitwe ngare utumire ngiri 150 wiki tie ngombe ngiri thate that's a very undoing na tiuga oni gate na advisors akina Nchamba Mbithi akina Ngindo ni Kimathi oni kuli with my knowledge I know they are good people na ne antu bena be interaction na antu bena mathugani but I don't know whether gate ndete kuthikira kana gate kana kena kitchen cabinet je majority akuga but it's too unfortunate for her ntu ari ciurwa Mpuru wewe ngwa na kwikio kuragia ne atagukakara ejite ku kumagete mbuge azati nao when ande kwena communist tumba kuona kwena communist tumba kuona but there is something I'm worried about governor to thinkia bayaramisia kedha no gavana the time komba kwethera in governor atonywa yanto kana kedha in governor we at the mercy of the people kana iba atu to kwa gitigiki na no to kwa gitigiki twekira gigetu na of which intende kinyao no to batwe when we are saying tunenkero kira gigetu what do you mean? What I mean by that me yao ningeja guteithia gukinya somewhere no mbende ucokie guo kana uga iboega okay na no tugitigiki na ndo na ndazo kuli mtu witagwa Mugambi Manyara no rendere crock bus from inside ni onto atwoka gitikia kigukugira auririe bikona okay imbikae wa bagubo in case watu kantinkia no wagite imbikono na ndire agwatwikire mandu ya tia kinyereka no tu mandu ya karirwa au makimbasi okay eta kwa mpati mandu yawe because that no kwethera kwena gikaro ja kiu no tugutetheria kuona gitiri imbito kwa but mbuge untu bumwe
tukandariti ntoithinkia na no twithe twina that presumption lakini kwa rene gitara Kenyatta akina Charles Njonjo benganire riu baigagua bethirete ndi na utongeria bwe omegiku bathuganirie mutura simple gutonya gitine ni Moi baije bakamwegera baije bagatonya Moi bamwa mutwist njara bajukie thirikari kairi that's what the intention yao but ibo mwagiti beja kuona is a completely different person na kara for 24 years kwa mbuge na ndienda ndenda dictator but ndenda to ithinkia from that day kwa tikano ka pisho ajukie giti perception tu eneo na aome mathogani yutu kuona na aome jeka thirikari umba kwithira ina atongeria we 2015 tiga untobore nabo suppress and I know is a man with ability and I can do that no ntonyo tutonya tumerinyere mo to gatonya ringi gutwikana ndi tugutonya gutina kwina that calmness gutina siasa jonto na yangaba na kuringa siasa thaina ukorea ndi gatwikana ndi tugatonya rinyere ringi ro twikana cio resources cia tuire twitira ngugi aikuthiria ata aikona njire kurira then again na ndenda kurirwa kuga this point feminist mbuge very personally ndenda gukara ugu kumbura ye gukarate mamate na for one reason mbuge mero ke out of 11 billions ya jambaje tiba thithitio tha ici ukejotega most of it in current expenditure kaimbeca cia kuria mishara na ingi cia kugura mandawa na gutari bejeri tengeri development ni around 3 billion 3 billion inya tukaitia tukenama utuithithia miru no tuitethia miru 3 billion the much they can do ikugura ng'ombe na wikia athwana ikugura ng'ombe wikia bothuci kou nawe ngavana nuntu atirinde ku partner na some people bomba utoteria ya Meru County ya World Bank other partners national government those bridges ya leta gichiunanga cionde akona ndewe nanganiri na 3 billion na 3 billion I tell you for truth nyagatigirwa municipality aki itithia substantial development tumba watu kugwirirwa na tukagwa mwaka jumwe ninte kwenda kuwa manzo ja mwaka jumwe no ntondiuga kethira miaka ni 5 kethira batere gwaka cibitari 5 itonu cibitari imwe tumenye itigere inya kethira batere gwaka njira 5 itonu njira imwe tone itigere inya no nto mwaka obati gwaka njira imwe kethira bati gwaka mbwa 50 itonu mbwa 10 iko nyua roji no nto o mwaka jomo bati kwa kambo au 10 kethra i factories kana industry cia gutethia youth kana na betu ketho bati kwa ka industry 5 myake wi 5 itona industry imwe andi watura mwaka jomo ka nyinjwa inajua na mbanje tilio na 11 billion ri utura ndi 11 billion inyo roji no mwaka jomo tubati kwa tukiona ngugewe mwaka jomo bati ngugera tukuona oni ingoge mandibuti ingoge merengeti ingoge okorea in fact ita change hiyo okorea not the only thing it change it ikanga natakara wakwa na gagachoro mantu ja county government nothing else hiyo ngio ndio hiyo okorea na siasa no ndo ketha ti siasa development yola majority ya ugire tukatikwa kuona mushemano yo ngavana juu na protocol ujo akwaria akoju ngavana inyane akayawarigitie gatwika no rasa marais mushemanio eja ngavana tuka mushemano kuma mwambiri ogo kuma tukinyire Itungiro na kanya kwa liwo were MC iwo were guest iwo were kila kitu na mandera tukwariria ya ng'ombe ngiri that unfortunately that's not the leadership turenda kutha twene omira bwega thank you very much terorongi ndana tukirotha che tugaikuthiragira ntikumenya tukirikiria labda ntikumenya ni obwa che athiranga lakini gaikuthiri bunkwiro kankwiro nanio maybe tukirikiria bwana Mbweri labda wendi bwaku nukumenya kwina bwo kwirigira labda wendi bwaku bura urenge kwigwo kenda kwirigira sana gukarika kiri rware ruru thiete na mbere na Senate labda iruriku na ugitunenkagira migambo ya muthia tukirekeria uni ndenda kugatiri bwana famina sina kira Meru ndenda kuromba Senate muthenya jona alwa Senate please bukalipiti message labo alithiri kairi guturetera mwekuru Meru kairi because mantujenye ibwe iye igitaria Senate yadinge mantujani iye na ni edithike mutaratara mwanka unoraja kari iromba netu ni nyingu tinginua Meru baba ingi bakuromba ukeja kwithira mantu jana yatumite igitanira mwanka gukara Nairobi bakara biumia biiri bakithoma iro na bagitanagwa na ngaba na gitanagwa ura kombokana na antu akombokana ni antu ba Meru na arega kuigwa this time around ntigwitikia Meru bati tugetera kairi
tuja gwetera kaire mwaka junge utengu gitwitirwo kwa kara miaka ina ndini ili because ukayoteka mwaka juju athira jumwe nkuche ni irali ku na ndo ile twire miru utengu giteka miru be very sure ngugire turona ake ile turona igiteka na ikyo tukumenya tantu bakari nije kyo kamata iratu na inye iratu bibi ituji bao ba itenda we know them nya ngombe ituje ba kugura ngombe bagikagia binu ya tumamba turana ngamba some of this nominated MCAs iba wakanda mule chaba itikire ile rona ikikuka na ala kibiritia they are the same people na ndiro tukugokeja kugira ntuba iba bagatumaira ngamba na nikenda bakaja kwa gwitangwisha ndo ndene Meru County Senate yetu muthenyo na arua atumiramba atiri ni thitheria Ameru uma na kioti kila gikuoneka let them speak the truth ebo ngabana na abukitie tuiba tuma tukuka ibo straight away na utike tukwenda gitonyero ebo ngabana na abukitie na misi iba mwani na bedo abakamuchokia nini case which I don't see kila ntikuona na kukwa tuka bamuchokia batu tutikwenda eja kwebro te evidence by nayo iba tuira uma imbia tubaba muchokia jo tutikwenda tuamero bajukia Senate ura bamujukire gitene alingi atuite ndumbere kidiria atubamero bajukire Senate no tubudu kumuno na bambibura buru no tubuae bakweja kwero akatwa buchokiria etakwire kebisha menu bedirwe bero ngapana twabuchokiria we nikenda makosa je na jo tutekara tukamwatha na twamwatha akaretify na ngapana netire ababi mebire Nairobi na kachagwa mwanka ateja michemanio na appointinya kaidemia ali murumo kurungamira kwa ngabana lakini na alemere ngabana atigirwa ngabana zibange bekuru bero ndibu kamwathe utuadikire nyomwe ngabana wetu tuadikira ngabana wetu atubagererio mwaza alema ngabana wetu omukunika mbere ugichoka banyuma na ikunure omukunika nde bwanyuma ugitabere na ikunure ko nandi we uti wabo abo wa etani abu bure adagwa bunde adagwa bukawisi mantuja era gwadile wisi kyambere ndo ndio kwatene atongile bange bamiru kibwa ede wisi kyajaire ero ndo atiaku na nyinya ndwa kile atongele bange ndio mugwatene yabo ero tibumba go fight everybody respect ku win you never win so ndio kwatene ndo bange ikada bodiri ate ero ngidukira kingo kamenyera buru na ikada most thing ndio menyera rumero waku rume yuza Rwanda rume no ruza diende guru na rume no rukudali ore ugwe rugutweka Victoria uona na arwa ebu kwa no Victoria ngabana rume no rukuleti down na chokero atiri ngabana ukareka Victoria waziderie ekwa ngabana Meru yani on down for eku Victoria ndo no kurukire kwa prende we na ndo no kurukire ni egatuma down for yaku no down for ne kurubangi ubagire chuma ndene Meru ubagire chuma ndene Kenya kutweka tutenda kudura mwakuru aje ukala ngabana ora tuno ndene Meru that is one of the things ire gutegero the other thing ginduka kingi gutegero muno antubala ba Nairobi na ngabana sibangi ibateka ira relationship kuna other leaders in the country urogo shishiti nabo because inaondo na suma nando kejoteka ngabana watu nyao tukukura kuna problem ngabana wetu we ngabana sibangi nya baitwa mbeta beta ome beto tutekela project kana beta kwa investors ngabana wetu manifuti yako ejana ngabana wetu ngombe nayo atuba beto bageta na ala Nairobi wetu tufushira a mega project yeyo kona bange bana chiche industry ki investors gavana wetu ni alisabu ali for example le kwaenda conference Nairobi gavana wetu adhieri a record of 1.5 hours amu chamano na jungu umo au mire ngali direct ejitamiru atenda kumenya tongere ba ali Nairobi ba environment na bali atenda kumenya ba waragiabo atenda kuchwachole no bamutezile ni kuja kudini environment yewe ndene alimire wapia au meta the other thing ukeja kwikura ngabana ubwo muchema no jura gwikura tongere bangi ugote gwitayo gwikura kirindi bonga muchema no jeta president ya maitaza tu na kima itaja jitaja tu ndene Meru kawire tita muchema no jumwa kijwawe na jure etire muchema no jure etire dwali dwa kurumana ijwe etire gwita banki katero ijwe etire kuga ate kwenda baba kwenda umwinjira marinya ibwa barumire abwa baba utibu batetirwe because
we atije response ya ura bati kuchwa kukala na jabu na tonge de bangi na dabu na end of city Bwega, bwega mo kila jero atiugere ka atiugere ka ura kuda gwita muchemani unejwa gachagwa ai lale na the next day na dio kile muchemani yo jo Moses Kuria kibirikia no ruire na ju kila na jo kiro nyakape kule kimoga akire ke utubankwira ugo keja kudu oletiro chwara ira chwa olekina olekina kutuka no geta ku whip senators bangi wote ko create ndo ayasmio na Jubilee. I'm telling you respect ndo we karate and it is out of our own making na nuko nejeka nuko na olekina no ku whip senators to asmio yes wakateka kona ndege sifuna netu no kuibio no tongereti the right and people baroko na baina ngabana ja Grannis Wanga bakina Karuma bale ibo brandi pa nenkelimbio ntobya kwija yaza thing benkediria kambira meru atiri amero ntibo bukungwa bakiuga bobo metena abali bometena kwenda ja mtungo to Cosmas Choi uri mu America ataminya meru atura America ende na nenkelimbe je meru nikendeja kugambu mitandaoni na mbekire ina chicha miru na chumete miru uko gachuri ali mtotora America Cosmas Chui ili amenyere mantu amiru ni ili amenyere ngabana ole tangui ili amenyere ekuruba miru bakari atano tugulite nyamo miru kibo ili mantu yo jakinyikire uketa kibera kula ntubatura mbungera itakwa mbungera wananchi Jacaranda bakina kaucho atubaba inaba kuma miru beje utetera miru let me ask you one day inaba kuma kujo utetera miru ina mantu ya baba ikonsali na miru nenje muntu baba kujo utetera miru ute muntu wao kinya miru nyatu kwemwe lugara bwega bwana bwere thank you kama tumejati kodi na kulinya beji cha miru cha nyagu everywhere utino uteni ile kinyete turenda buitirwa we au mio and beje cha miru tika kunyagu everywhere kenda tubamiru bongo bakona hiyo bwega kiongozi thank you very much ndirwa senate na the other side kwa banga lakini mbere yote thina mbere kwa tukethia the other side maybe wa credible megambo ya muthia tukirekeria na maybe wendi bwako kana kwendekete bwako buriko nikira mbomba kuga famina ambuge oyumbuire miru ni nene nguruki mutonge na wetha mama agachoka kana atichoka mbuge batutu twina thiri tukarebwega na tumenye ndeguru ethukane ine yetu na ebwa netu mbigite kwina mandu jario ya maandamano bara bakwenda mama bara bakwenda mama those things ndiromba to refrain from them na tukarekam nonto meru ga karoro jo na okenga bana keja onge akeja na tukona ngabana baingi muno mbere ndeguru ethira na go tea atora ku forever go batu itu onda wa position na tuketha twina gituma kiria na mbuge na yo ni eventually mama keja gochoku mbuge I don't know tijethera omba guchinjia lakini akiotuga kiama no kiringwa gachinjia ndenda kuona mutongerio gutwakira njira nto atwa mandibuti twetera ntakena nonto anga mama ije kamenya ate akanjira ndakame atwe mandibuti ndatumba gwetera ntakene uko ukona so ndenda kuona mutongerio kwenda kumenya antu atwa mandibuti ukinyanga takana twakire njira twakire njira tugetha na slippers nonto kenda gweta ja Southiment njira nyecia county empio waka Shandrak athithite bwega muno akite njira ari menja akamenyire bwega ya kuma Buffalo mwanganda mene ari chinjana agachinyire bwega na njira cia county government ukoria na county government ri nimbie kuthithia njira yau antu twakira eri twa mandibuti twendere ukinyangira mbi twendere ukinyangira ntaki kethira imantu ja substantial development tutio ciona turiona mantu ja ukorea undenda kuona ngavana wejete na different dimension ete kuweja na mandibuti ete kuweja na merengeti ete kuweja na matrix mtu in development conscious but in very unfortunate effect ite kurubani